guys, kay Matumiyog SM, kay Matumiyog Avengers. Omega Avengers, my God. So karon guys, nanay may karon diri sa SM para magtanaw og Avengers. So karon guys, kay nagpila pa mi karon pa sulod kay tao dayon din mo guys. So tanawan na naw guys, tanawa di nagpila. Nakuha na mo mga listahan. Nagdala listahan sa utang guys. Tanaw yung Avengers. Paningil may dere. So karon guys, nanami karon sa World of Avengers in the final. Sa to? Infinity Wars. So nanami karon diri guys. Ay, silang good. Na si Juan guys, as usual na si Spidey, si Captain America, si Hulk, si Bunot guys. So, nanami karon taon guys. Yo, Pau! What's that, Pau? Unsa na, Pau? Ano na, Pau? Yo, guys! So, karon guys. Sagli pagkaon yo. Mawalit mi karon pagkaon, guys. Kay, mapas mo ta karon sa Avengers kay 2 hours and how many minutes? Serious? Wala na dito karinola kay Basit. Makain. Saya ka mga sim. Wala dito karinola para dili ka. Ayun na ra, si Lupin ra. So, tara guys, kaya malit kami ako, si Lupin lang. Si Lupin, dili Arinola. So, asa tang palit pagkaon? 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 Ha? Ah, Jubilee ra eh. Guys, ka? Sama naman ka. Asa? Asa man? Ito ra. So, we're rich guys. We're rich. So, mo palit may sa SNR guys. Ayun! Uy, naman din may kauban mo na. Gabo may kauban guys. Ayun no? Yo! So, what's happening in this world ha? Pizza. So karon guys, kaya mabalik kami karon sa Cinema One kay manami may kita sa manami pangita og pagkaon so napalit na mo is only pizza sa SNR. So balik kami guys. Yo guys. So ngayon guys, nakabalik na kami sa pila. So ilang minuto lang kami. Ilang minuto lang kami nawala. So ito na po yung pila. Yung pila ngayon. So guys, karon guys, this is it guys. Musulod na jud guys, musulod na jud mi. Mo na jud mi, mo na jud mi guys. So see you later. Bye-bye. We'll lose. And we'll do that together too. Yo guys, wala yung may tanaw og Avengers guys. So, guys, ang story is so So, ang story guys kay kani. Gabi guys. Te. Ha? Ha? Same story niya sa Avengers. Good film but disappointing. Avengers. Not a good ending. Sabot sa ending ba? Ha?
Gani na adyo. Ay, kon, ma-fulfill yung ka sa ending mo. So guys, ang ending guys kay Pangingon ni... Nahuma na lang guys, wala dyan igawa si Cardo Talisay. Human karon kayo. Ang sunod pa dyan na kasi Captain Barbell guys. Oh, mo gawa si Cardo Talisay nga parte na mong paabot. Wala. Useless niyo tag 200 nga ticket. Ang atong ginapaabot nga Pinoy superhero wala mo gawas. Wala mo gawas atong Pinoy superhero guys. Si Cardo Talisay. So next na to abangan mga 2020 or 2021 guys si Captain Barbell. Oh, Bakasyon pa si Dingdong Dantes. si Ramon Revilla. si Ramon Revilla. Ang mga gawa sa Captain Barbell guys. So, watch guys. Sumingaw guys. Ha? Sumingaw guys. Ha? Sumingaw guys. Time check, it's 11 PM na guys. Pero, wala dyan magawa si Cardo Talisay. Oh! Karakter. Dili.